Ngo kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru thaa ithatu mbita MAUREEN KINYA munenetwa mathithu ni MAUREEN Kome amona Nteto iria nkureterete ni Father Misheni wa Igoji Parish kuga batumaruka kithakene kiria ngavana Kawira athurite ni untu bwa wakibwa chukuru obundi notea Koti kurumira kanya kagitonga kubuga kanenkerwa mwanka igamba riria athitangite thirikari ya Kawira rithikirwe Sesmithe Kalentore kuga maguri ja motu jwa nkimaja Kenya manyuma ya ntuku itikuraja Mama Safi wiki otedio kirinje mwentere chia kirindara mukuru mwene nja eje akugwata mutino jo muthuku Patiri wa kanisa ya Catholic Parish Igoji niwe Father Lawrence Misheni norotete gavana Kawira Mwangaza nikiria kuga mutongeria ojo achiritanite burugo tigira kuthiria parish eu augite batebera na batiuma kithakene kiu kia eka 33 kiria ngavana aborete kumaruka kirikyo kenda gwakwa chukuru ya obundi notea Antoni au kukaririkanwa ntuku ya igoro mama na rethiritwa getirimana na atongeria siasa bantere ukenda kwariria untu bwari aritwa bambere bagatonya mweri jwa kenda mwaka ujuju mutugikare na Nteto eji Igoro nyuma ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kabori wawe na bamwe bakariba Igoji wikinya kithakeneke mwezi bari na moto jwa mwezi ebere Antoni au wa mwena skuru ya kanisa ya Catholic kirere mndene juwije kenete Igoji boarding na ndinarwa batiri murungamiri wa Igoji Parish Lawrence Misheni na ugite no kathirikari ya ngavana Mwangaza ekurwana na kanisa yao twari na munya turona kitaka kiu twana kiraiti tuna kitaka kiu na leo nyume meri etano Kawira kweja ngavana Kawira ni Nteto chiegoji ilambiririe kumira nonto ukayaka kwina andu ene mono ya Catholic Church na county government ya Meru. Patiri Misheni no ugite bota kanisa ni bari na endekithia ati kithaka iki kewe University ya Kenyatta ereterwa waja akiuga niko komoka ngavana Mwangaza kubeithukira akiuga no kakwenda kuthiria kanisa ya Catholic Igoji kide ugite watho bwa kithirikari bugaita ngugi Antoni aja ni untu bo batete kire skuru ya wethukwa nonto batwe ja kanisa na proposal umete kinya kiri muskabu agwa kithaka kada nege kinene no twambirie kinya kore njingi nengi atumite mbere ta kinya ta university be ya ukala ko na bana nkara 21 acres lakini decision yeu of rate ngoka kuna a lot of interest no ntuba kwenda wipe the Catholic Church in Igoji lakini kanko bora Catholic Church to never be wiped in Igoji tenga bana Kawira meretire Igoji tenkonge techibugitonga teba muchengere na babo bangi barete Catholic Church Igoji Catholic will still remain baraba kwenda kudhukia shukuru eu tafadhali wasahau kwa sababu kuna sheria tukarwa sheria Catholic Church ikaumagala na one Kawira emonie na antubawe at the Catholic Church is still alive. Kinya nyuma ya ngavana Mwangaza kuga kwa skuru eu mwaka Disemba na bakira sikabina na barike kigerio Patiri Misheni na kuga bogote no betite na bagatura kithakene kiu monko tirio na kithira nindo ngavana Mwangaza ari nayo bari tayari kumirwa indo wakiuga bate kupinga skuru yote iretwa aja na bota kanisa bari tayari kubeta itira kithakene giki na nonto skuru ya Misheni ni private na giki ni kithaka kia thirikari na baatu tuingwa ni thirikari na tuni tukwenda kuma na tulienda kuma kinya oreo kinya wani atutetherie ebere kenda tumbagwa
kwa utoretekeria ba class 8 bagerio bwaga tuteka interfere na wekenda father no aibanga ari a private person na ngugisia tuno chesiendere babenye te possible no ntwana beto penalite ya kithomo kwina Basic Education Act irediga right ya mwana wonde kuthoma no tumba kuja kura institution ile leo no ntukuringe antu bakwenda kuleta bena selfish interest na ana baraba ti ochiomba bonde bekiau na kayo atugeje totedia mero na te kuthugania mantu ja ana baraba utedhu au bamwe orphans bangi batena achari bangi bena so many problems na tutumba kulagana kwingandona tuiso andona about tutedia ndekuruije ndekwankuga tafadhali achari betu begoji ni ndwa yambiria ndwe kwambirie goji na ndaosisi mero igetana mbere koro andu emu tukarwa mwanka ntuko ya muthia lakini katurombe turenda mantu jageta peaceful tutena dina na ndagwira kare utokorwa na ngavana lakini watika na kanisa Catholic atika na muskabu wetu na atika na institution chetu no ntuno bambirite nyime only 5 months akwambirie wiki kala everywhere akiwa kaende sisi hatutaenda, we are there to stay from 1969 we have been there and we still continue being there. Kiripotera Nteto Weru reakwa rieto ni mutugi kare uria warungikitwe ngugi ni thirikari ya ngavana ni mama kanyene kamukitithio goti munene mbondini ya Nchobi Gitonga Kubu na nugukete nyuma ya koti kuritetu aria kuga Kubu akariwa ni thirikari ngarama ya iromba riria mawakili bangavana baikite koti bakenda igamba riawe kuthitanga thirikari gutezanirwa koti nkuru kinene nkanirite mwerekera jwa kanya kawe kagatumirwa kana kunenkerwa mtungi mwanka igamba rithwe rikithikirwa na rigitwe igamba riria rikathikirwa kaire tariki 14 kiumia twitite Ndojona arua igamba ria Gitonga Kubu athitangite thirikari ya kaunti ya Meru no nduma kumuta ngugi nirukite mukondorio mweru udini makotiji kwithwa gitanyire maromba jajo nthe jaro mbirutiro ya thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga ati kotiji itina rutharo kuthigira kiamba riri aramdona arua kotiji iteranite magamba jaja na kuwa gitigia Kubu ikebagi tumirwa mwankarire kambari kethorithira ini onto bakizira Gitonga Kubu ambaye mteja wako ikuitaru ile na kesi ya Labour Court na Ranyeri ikuita ruling on applications reja file ni mawakili ba governor Omeru wakiwa county government wakiwa petition ya Gitonga tibati kuthikirwa court batena jurisdiction ka batena power kuthikira kesi yewe to amikire submission to submit submitting kiwa power non to court ba ina power na wakiwa na court tena power finally to today for ruling so ruling ikoyanwa applications ziraji ya governor chonde kwa dismissed kana yoteanirwa na ngarama na kotuga ke tongana chokuru ngarama na koti baya na order ere ko preserve kanya kawe ka ko preserve utekwa advertise kanya kawe ka utewekera muntu inene capacity mwanka kezi kinye mwicho amno buko teji ni tengavana Meru ntuko mugwanja nikenda bagucheresa kidomge kubuta Kubu na atipointe kanyaga kuthikirwa. Number 2, the governor kwa less than 10 actually 7 days or 7 days chako file chako eleza court ni onto amo dismissere ka muterengoene atemwete atemwete no show cause letter kana atemwete subjected through the disciplinary kana atemwete gioria kwa umodheri ko kwera muntu ko ngongwe. Once again, Kenya law is not Kenya is not a country without laws. Kuna sheria tu mwero. Ukenda ukema mtu aende kwa ntabudete kuna process ya mbu subject through the disciplinary process, then you can make a decision. Amuna bubu kuringanya wakili maranya augete kotiji ni tete watho ati Gitonga Kubu ethwa akiri wa ngarama ewe augite ndibubu butingi onekana ukeja kwethwa ngavana na ikirira giki gakege watho ngarama yo yonde na ngarama era ringi na procedure ngarama yo tumerita yonde kotini yonde itire we ngarama ngavana wengo as a person ile we county government of Meru
beji ba tuwe ye barabara ni kibuta ke barabara ikenja idima ikitara Meru. Nyeto te kwa sheria, at least you can employ the lawyers, you can ask the lawyers, consult the lawyers. You cannot be an island in yourself. Consult the lawyers before you do anything kabudhie out of emotion can out of revenge. Nyethe ibo ringa kura kana botana bonga sia ka botana lakini kabudhie out of revenge. Area ko consult na kuethra we kuethra we conscious or than na conscious otherwise ekaretera the entire Meru Meru into a lot of loss. Ngiripotera Weru TV mbita Muthuri Muriuki. Minista wa urimi na ndethi amithikali nturi na ugite no mwanka Kenya ithuganie uria yombikia gutonyithia mbeu mbithi baba ingi kiri mantu jegie urimi ariuga ayuthi baba ingi bathuganagia urimi ni ngugi ya ruko na nkurukine ta ikanukia nkurukina ugite kuri na wirigiro bwa mutu kwithirwa abuki na mamaguri nyuma ya maketha jampempe aria ugite thirikari ni thiritwe kirigira kugwata nkuni ya nkurukia milioni 40 jampempe kimera giki Boniface Mongera katutaririe. Kerire ndikiba Nteto baraboka lino batu bokonda kumeza thirikari ni bangeni obobwega etekeja gushoka nkunyone cheura kana mpara Ministori meja nthiguru nekinya bona mithikari nturi na shokerie na gwakiambere thirikari netegerete na maketha ja mpempe ya kethro jaingi na kinya jakeja kuthoja tekine nkunia milioni 52 na ijiri iriri jo mwaka ja nthiguru nekenya bakethro bethukuri nkai The maximum we produced was 26 million bags. So I expect this, our projections indicate that we'll hit a target of 44 million, meaning that I will be able to bridge the gap by 19 million bags. So a minimum 44 million bags, plus or minus. This time, even if there is to be any deficit, because our average consumption is around 50 million to 52 million bags per year, I do not expect the deficit be beyond 5 million bags. Akonande kulingana Minister mithikari nturi alwa maketha ja mpempe ja ketho ja gito mundene meri ejete ijo ja kethro je shukuma makulija mutu ja nthiguru ne Kenya jethro ja kinama ende itha kiwe gintu gikyo muno kagitene gaka kwethirwa kiuga beye kiro jirishe mutu ja nkima ya kinyira mbeshingana. The cost of unga will drastically reduce. You know what affects prices supply. So if we have enough supply, then there shouldn't you leave the normal demands of normal markets to fixed pricing, which is demand and supply. I am confident the farmers will make better money from whatever maize they grow now compared to the latter years, because remember, I have been able to cut the cost of production by over 50%, because when they were growing maize in those other years, they were doing fertilizer at 7, so I brought it to 35. That will make a lot of difference. I can confirm that in the supplementary budget to KCC, not supplementary one, KCC was allocated 700 million to help out mop-up excess milk. So KCC is ready for the next milk production spike, and we should be able to get to take all the milk which will be produced in the country. Go tumira minde thirikari te kwethirwe gitrongoge na inyankoroki kuritana ndukie mbethe enye kanya ka goto watokire mitando ya TikTok pedro besho kera gutombeka njara ne shokire muthetu ni mushanjere thirikari kwenda kwethirwe itumira kuthiria mpara. We cannot run away from coming up with ideas of what will make our young men and women appreciate agriculture. That's why for us to grow food now and to bring the young men, because when we were growing up, agriculture was a form of punishment. Kewenwe Bimal Kantaria orano more kithiri munno kambuni Elgon no rite thirikari ukurukira ministry orimi hethiri garwa njira cio cia kunenkania fertilizer na inyankoroki njira cia kunenkania kandarathi. If they can stop distributing through KNTC and NCPB, but use the 10,000 agrovet shops that are out there, so that everybody gets a piece of the pie. The second one is that instead of awarding the tender to 2 or 3 companies, there are now 9 fertilizer blending companies in this country, brand new, spent about $1 billion shillings in new machinery. If that government business can be spread to all the players in the industry, so that everybody can benefit from the government subsidy program. Ke report Weru TV kuma jake ngine na kineke msho Nairobi mbita Boniface Mongera.
Rutere ruregani na thirikari rwa Azimio Nandi ni rutumiritie maandamano ja manene ntuku ya Njumaa iria ijikene muno ta sabasaba kenda kumeneria gukurukwa kwa watho wa kigina kagitenio kau nawe mukariri giti wa kamiti ya bipartisan iria yathondeki kenda kuthikira mateta ja Azimio na ithurite ni baremi gweta na mbere na rware ruruni untu wa memba ba rutere rwa Azimio batira ciumiria gikarone kiu. Anthony Kathenya gatutaririe. Itigarite ntuku jere yake tukinya muthenyo etano urene ntuku ya sabasaba ntuku ile ngwatanire Azimio la Umoja One Kenya Alliance ile ithitie atikethirwe kiambire maandamano manene ngwatanire ile nugutukira mutongero wayo Raila Amolo Odinga nigwetete ati maandamano na misema netithithika Nairobi yake ende makethirwa makethithika meji na ntere mwanya jia Kenya. We are here to announce that our Kamkunji meeting is on in Nairobi this Friday, as we had announced. But it is not just a Kamkunji in Nairobi, but a Kamkunji across the country, where this third liberation will be launched. Mutongeri ujo ngwatanire ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance akithijaga na mbere na kwereria tikire ntukuine muthenyo etano ngwatanire ne kambire mubango wa kuthurania saini kienda kwambire mutaratara wa kuregana na thirikari ya Rais William Ruto. On that day, 7th July 2023, that is coming Friday, among other activities, we will launch a signature collection to signify our rejection of Kenya Kwanza legitimate regime and its policies, especially the punitive taxes. Kagitaka kanjo ya bunge bakugwatire na bande ino jere kumake bande ya thirikari ile ya Kenya Kwanza batongeri turi mubungu adharaka gitonga murugara ni bele idite kamiti ya gutara commissioners bajero ba ABC ile ataliruna ile la endongami liwikethire kithina mbere na mutaratorojo kulingana na katiba. Abunge baba kimenagiria balaba Azimio nikolega kuja musemanioni wa muthenyo wa umdi. Tuga sheria nithukie kosi nene nithingatwe sheria nithingatwe bantu kuga itio tukubera nonto tutiumba kwira IBC no gintu. IBC ni independent ina huru gutimto meraga katika koti yonka watu ugani tuga sheria nithukue tumirwe nonto nthiguru ino yetu tiumba kwa igwa yeterete mwanka kagita kara Yesu agachoka apana no mwanka tuthina mbere na kurutha mantu mamagiri mburirikanie nikakwina constituency ikwenda ayumbe twina wards ikwenda MCS na itukwenda boundary chia mianka ya constituencies ichubwa na kuko ngi mantu maingi IBC yageri kurutha IBC kuma possibly January itakara nthiguru kairi na endi uguturi mweri wa mugwanja na bobo tuthina mbere forever and ever kogwinte matuga sheria nitumike lakini titio tukubera sheria tukuga nitumike. Mweno gukuringana na ngwatanire ya Azimio gutibu ngwatanire ya Kenya Kwanza bagatara murunga milwethi no bejite bebonka Azimio kiuga mutaratorojo batere gutongerwa ni bande jojere. Kenya Kwanza cannot solely alone single-handedly appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. You said that Azimio must be part and parcel of appointing the electoral commissioners. They are the ones who actually scatter the talks. They even refuse to stop that task force from proceeding ahead. The task force has said that they never stopped. They have never been told to stop at all. So they basically were just playing a game with us. Ngwatanire ne Azimio nithite na mbele na kwinyirite maandamano mamuthenyo etano makethura mema kwinyire thirikari kuthikeria kiriro gia Kenya na maandamano makathithua kuringana na watho. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. We believe in the law and the rule of law and will act within the law. But only weapon that we have in our hands is our sovereign power to picket, to protest, boycott, and embark on civil disobedience. Consequently,
we are embarking on some drastic actions against the Ruto illegitimate regime because of Ruto's own actions against us. Ruto is imposing taxes on us without our consent and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. Manto makuthi street ni na demonstration ntiye bagachenche mbi lakini egwiba kwenda kuthi sheria ni betegeretie provided yegwe yena vere begwe batie na kwenyangia into bianto gotianto bakagurarwe kana anto baka orawa wetherwa maandamano mamu marutho na njira ya very bogo kwenda kana kuma muji munene wa Nairobi mbeta Antony Rangi wa Kathenya. Itana mbere na kurumira Nteto chetu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jorejo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Solution Quality Finance ndo tukapata trakta ya kulima nao. Ni support na pickup wakani finance bando na lori. Hii kazi unaona hii. Nilianza na kitu kidogo na sasa unaona kazi imefanuka. Tulianza tukiwa na magari 5 peke yake. Solution Sacco walipofinance kununua 5 vehicles. Hata mwezi hukuisha tukawa na fleet ya 10 vehicles. Sasa tuko na fleet of 50 vehicles. All whatever I have, including my dear wife, is a product of the Sacco. Even watoto, their education, the lad I have. Marsabit, we have never had such an active Sacco like Solution Sacco. I've been able to take my children to school. I've been able to build for myself a residential smart house that I didn't have before. Nilikuwa nimelisha tu ng'ombe moja na kunywa maziwa nyumbani, na chochote chenye niko naye saa hii naweza kusema imetokana na Solution Sacco. Tukaenda tena Solution Sacco wakatupea loan ya 10 million, tukanunua shamba tukakatakata tena na tukauza ikaisha, tukapata profit ya 2 million. Invested me a lot. I bought a samba, planted about 200 plants of coffee. I've been able now to educate my children. Imelipa shule, imemfanyia shopping yenye nilikuwa nifanye yenye iko shule. So mimi nikaona hiyo Solution Sacco ni suluhisho ya kila jawabu. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mbunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile miana akinyite nja imwe nterechia kirindara wodi ya Ntunene kutethereria njemwe iria iratigithinene nyuma ya mukuru wa njae ukwaga inya akugwata mutino. Njae izi nitariritie gikeno gikinene na kuga utethio bubone bwa bata muno kirimo uturo jao. Marion Karugi ni akujirite ndiunga iji. Ethithio ria kiao ria kuringithwa na utethia baraba umete misiete uciumba na barumeri ni mathina mwanya obisi ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka ilemia ni ikinyite Nturene ya Kirindara wadi ya Ntunene gicione bunge kia Gembe North utetheria familia ya mukuru Geoffrey Kamau ura wonere mutino ekwa mutine na mwankirau are motungatira na bawe beta skuru untu mubunge Karambu ajoketie murio yo kuthomethia ana baba we beli bari secondary mwanka bathirie skuru ni boya na ntuba obisi ya mwasinua kailemia kinya wakwa kutegera mathina ya ndene njeko
kunjukia twana tuto akwa tumba kuthoma bene tumite yana magora muno te skuru kanda wira mutina ndeta sibitari ndabutho operation tegro mipira kwa twainde wintumba kurtangoi ntumba ta kuthomera na bakwa kinya mantu ya fi te kuona pia kwa pite kuonekana mwakuru no cio macia ta kauria ona tukara singwe tukatatea tukakira buo ithebo waswa onini matukaira bo ini kuria ini kunywa ini skuru ndi bo ntonku ibo ya no ntobo kinyanto ao ibethera bena bakulukerete thina inene yonto sukuru kweta sukuru kou ningo sokia nkatho nonto watwana toto toyukirio twele na tuo kenda murungu angake ama na twathoma na twathina na twata university twathira tombotethia musiyo Keremi Moyampo ni murungamiri obisi ya mubunge Karambu Nteresia Yembe ndayukirila ina atongoria bange baekoro bantureje ndabaikia ki mheshimiwa Kailemia mama wetu na tuthikirire bwea na ibwa butho ku nkoroneke nonto wa family je awako kombekana ruenene mbeyenjeje na inda nimbimbere ku kinyanjeje na ndona onje kari na nkuibo butho ku sana nonto na ndaibwa kimako kinene nonto ana ba family ba in a bad situation na mama awire ana ba direct beta skuru bobele na nkuibo ko yonke kama katia kinyako twagekera ke program bonde ba thatu riu thai bonge mheshimiwa Kailemia na mbere ntegere compound yo ngutegera kuona nya batena nya kioro ngeta ngakarande na mheshimiwa twabenjira kioro at least kenda family yumba kwithira sasa wene imwe kwa imwe obisi ye nekinyete mwanka ntureni ya Ithatu wandini ya natho gutethia family ya Silas Michobo ura watorokire nyuma ya korwa mwekuru wawe na njira ya kumuringa na soka na arabakiaria bauriti antu kuthira ciando cia kimisi na njira ya kwaranira na bange nikenda kwiria kieba ya kiumira kato watete habari ya musiyo toibwa musiyo mwekuru wa mwana musiyo ateo tinorore mukuru wake kuri utuko na habari ni kinyete mwanko ofisi ni mheshimiwa Elizabeth Karambu Kailemia. Kwa hivyo no tutumira ni mheshimiwa na manager na bangi tu na bonya bamwe ofisi wao batuma batu aturete pole siawe ture atori pole na ture ana pole na atori na tubere ari amona bo na kiendelea na mbere guitanira family na twana tulato ti nonto itwatete habari twana tunini to skulu tumulitwa mheshimiwa na wete akaroma na twana tu atuthomethia bimbo bakoromba karibe turare ibethe bena ngwataniro nonto kesi sinyingi cia family cia mukuru na mwekuru kworwana isiendelete so bimbo bobu imisha ibethe bena ngwataniro kinya itere kwina mpara wakisikisana nonto utemana ya kurita muntu ungi uhai nonto imurungu twete kiewa kiotoro oigwa thore mwekuru buru na bukole mono buru urie nya muntu ontora abo alirie mukuru ontora kana yale maburu itakanise ne ta pastor kungwetikiote muntu tina kanisa kinya mukuru ontore kenda le mantu ya kinya mwisho ukona kwabo akaranti kurwamwe ukere kanu mantu ya mega na mantu ya geta bweka sokerie timu ya mama safi katho ndimira ni boya nonto bwa kuona tu no batu yotethia twana tu na ni boya nonto bo batu makinya na bia kuria nonto ni bo kuona ki family ye otire otethia bo iku kinya no bo kari sisi okwa araita kibarwene akeja akarwira na bake bia kuria na bamenyera boya nkiripotera Weru TV ku Megembe North Mbeta wa Marion Karugi wa Kinyua. Maabisa ba borithi ni bagwatete rita magana mugwanja za nchobi ndegene watho thokone ya Kibunga Tharaka South bakiare maabisa baba ugite ni bairitanirite kurwana na nchobi jikenda kuonokia mugongo kumania na mbogita Paul Wakabethe na Nteto weji kore muthenya gwa mtherita nkurukia magana mugwanja cia nchobi ndeke igwatho chumbite gukutha ntere cia Kibunga wadini ya Marimanti imuchakoro mutane ukuruthikite maabitha ma kaunti ya Tharaka Nithi bagwatanirite na maabitha ma polisi kama Kibunga ikiwa
imekuwa mwingi, tumeungana nayo siku ya leo 520 liters, na tunatayarisha hata wengine wale wanaendelea. Vita bado inaendelea. Tukiwa as a team tunajua kwamba tunaweza kupigana nayo tukiwa na askari wetu na tuna the strong team ambao tuko nayo. Bana restaurant na kibonga ndiko konyekana nemwe ya cio tuko na imwe njeta yetegeretwe kwendia kuma thaa 8 mwanka thaa 5 cio tugu. Bau bange bonde utena bana restaurant tukarugura thaa 11 wethero kiandie ncobiro kino ntwandu baro kwenderia warite kwethira baigwirani utie wa gwetegeretwe kunywa ncobiro ukire ncobi cionthe mathaa banda ya kazi na tio turenda kuga turi thirikari ya Tharaka Nithi ni gontongoretie mbere tiko dina gutirika makana kurugamira ndweno ndirwa nio ugerie marogi ugerie upuzi bunde lakini utimbota igwarira ntongori-ino ithareti batietegeria nchobi ndege igwatho ithi na mbere kwendwa kaunti-ini ya Tharaka Nithi arankoroki bajietitie ora gakuthakuthua arugurite mba mathaa marukiri kinya license na gatunywa ura akurukirwe kagita no mwanka gungi agachwa kira tukwenda especially no tubotho kukonaga mitungita eno iri town gatigati ikendagirwa na bukimenya bure kurutha antu ikagita gakuga Tharaka Nithi county tutikwenda nchobi ino ndege watho netetegeretwe kana inya kwendia mathaa mara matetegeretwe ona muntu ura wina license lakini akendagia mathaa mara chegia tawetegeria ona no eto kamugwata tumutunye license kenda ona na wabo anto ibarekana na nchobi ibanjeria biashara yengi arankoroki bajietitie na ciambugi no abakathi na mbere na kurwana na nchobi ndege igwatho chingi bantu ako elia nchobi ndege wabo turuga leaving no one behind kwa na maendeleo lakini wananginyagia utwana na ntobaraba kuna watho wanaku leaving no one behind tutiewa agatigwa atari muwate na tutatherete guntu wetu ya marking kibunga ikuwe ni reset buriu free tauni yote mzima na watafikisha watakuwa kama example ya wengine wenye wanatengeneza. Tunajua kuna watatu wamebaki ama mmoja wamekimbia, lakini tutakimbizana na wao mpaka tamati. Tuchoki na tubanduki na tungatuki kwa hii vita. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Gwakabithe. Uria wari MC wa Mwathi Johana Ntongaino rete MC uria wa umarukire warwire rwarera mutuma Kalembe gutiga gukaragia kithaga ngavana Kawira rietwe nerea ni thirikari agwikira ratirine Kalembe magita kwa magita nonekete akiorota utongeria bwa thirikari ya ngavana ni mama Nicola Chabari na riboti ije agwingia muno ndene Meru County warira ora wari MCO wandi ya arwire rorera atwe mutuma Akarembe ethiritwo akithiuruka akiruta makosa ngugire ikurutwo ni ngavana Kawira Amongaza muno ikonenie na mirandi ya roji no mwanka tuithore urongo uria mbisafu akwaeria Meru indi enwe ora wari MCO wandi ya Mwathi twe Johana Ntongai na bumiriti na kwira Akarembe na thimpora mantu ni mege mirandi ere kuruthika ni ngavana Kawira Amongaza muno enwe konenie na aroji no tukagwira tika ari muchinka ngavana atemenya gwithorwa atena ume enjambo au itetethia antu bila bikwendekana nitumwe time na ngavana narawire bubweya marina yara yonthe njite embo ira cionthe cienji mwaka yo akethirwa nonto na budget akomba kuibwethia kenda ciomba connectwa na ciomba tethia antu betu kuga ngondo mwira wora kinya makarena aronere mama na kamwe ngwe kanya ndite ngwe kinya wengondo kwira Kalembe my brother buru nara ngwe gorito bobweya tukaua ne goritwa te idare ondo wona magoza age nonto butu tongoria bobweya kuringana na Johana akithatagira ngavana Kawira Amongaza ariwa kinya mirandi enwe kuruthika athaina mona ya kwenja ithima abiaroji etiotomera angarama enene kiringithanwa na utongoria bwa bukuruku nonto nkarire gutumirwa akwenja ithima biu nenkare ya thirikari waria ya mami inkoroki ya mianka 5 mianka ikorokite na ende ni utumika ngavana ngwira kurita ya kwenja rui macini ire kaunti ira utumira ni macini ire ra mami miaka 5 mbo ira cionthe irenja waku utembo utetho na above 7 million
ingi milioni 8 milioni 6 nonto ndirona ripoti ya mbwa ucio nthe cienji Meru no gya kuolelia resources ira iraita inyingi iraita kuraya na twi Meru county turata ya mbesa inyingi muno lakini ria ngavana noe ya ariukie macini ira na yanjirie kurita ngui nikienda yomba kwinjira antu betu mbwa inyingi na cia mbesa inunu Kumagebe North, Betan Class, Chabare. Mukaririgite wa kigina kia ngafu kaunti-ini ya Meru Elias Kiriminoritie ya Meru guciandikithia na makundi kenda bomba gukenera matunda ja kigina giki ariuga thirikari iritanairia ngugi na ikundi na kuo ukuri na inya mtu kugunika ari wenka. Kevin Kimathi niwe winacio. Elias Kiriminoritie mukaririte wa mbeca cia ngafu au kaunti-ini ya Meru rungurura muyumbe wa Ekuru Elizabeth Kaileme na uritie mwingi maturene muno ucumia ukuma ikundi na maturene ya njira imwe mputhu ya kugunikana kigina kia thirikari yonthe iria atue ngafu uti no geta ki thirikari unenkerwa mbeca uwe umuntu kiumbe inde bwe gikundi kia antu bukona mbeca ntere nyingi ti ngafu aki no mbeca cietu cia ngafu chi specific ni antu bai kubabwirite kuewa babwiri kwa tugwiri kwa antu barabeta kwa PWDs babwiri kwa Ekuru 70% keda gikundi kibwiri kwa kina 70% women na 30% men na antu ibotetheka bona mbeca iba kambiria tu biashara twao na bakomba gukira indi ukethera antu Nteto iba tamenya na ndi antu iba gwatanire na bathithia ikundi ja biu tengafu ne aki kwina mbeca inyingi kwa thirikari gundu kwingi antu bomba kuromba mbeca na mbeca yu ikabatethia mkuluki ile mia na robeaga many other things na kurobe nandi kenda tumba kugwata into bibingi from the national government also and onto eu ne ali mubunge ena power eu ngwitikia very soon tukethora twirwaga uta project ye karigari ya Meru ponde makethera Kairemia omba gwita ngugi jeu anti kwenda kuga mantu jonde ina kwenda bwira twingugine tutikumama na babwe Ameru burikane Kairemia Kirimia kinyile mibango mwanya ya muyumbo yo Ekuru Elizabeth Kaileme kuguna Ameru kaitene kau kawe na uridi siasa kunyiwa dhaini atongoria na bambilio swadhiri ne kenda paka kuna mwingi buruma turene kuringa na wirane buo siasene tayari ikundi kadhaa ibi listi kenda biewa mbeca and very soon mbeca yu karekerwa kiri kundi biu na ndi mantu ya maingi tubangite mantu ja kugurira skuru iria ci guntu gutena ruji tubagurira matangi nto ja biu na Madam Kairemia mutongerio tu utiaragia muno inde mathitho yawe ya manene muno na undi chairman wa ngafu ankwenda kubwashwa the next 4 years is going together kagitaka kwaria kugwita ngugi muno na tukiaragia kagitaga kai ende bwingwa bwe antu ba Meru nonto oni Ameru iba menyeretie siasa cia kuringa gituma nkaromba atongerie beto ba Meru tonyianyie gituma twitire antu beto ngugi tonyianyie gituma ana beto bathome tonyianyie gituma antu beto bone barabara injega tonyianyie gituma antu beto bone ndawa sibitari tonyianyie gituma antu beto bakale bwega na antu beto bathinyareme nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi. Mwerekeria warwangirwo ugima bwa mwingi Dr. Patrick Amoth na ithurite ati gicunci kia 46 kirigana ba Akenya batimamaga rungu rwa neti iria iri kirindawa nikenda kwirigiria ugwati bwa murimo jwa rwagi na ndi Akenya muno baria bakaraga ntere iria chithagirwa na ugwati bwa murimo juju ni boritwe kwireba nikenda bethirwa bagichebania na mpanga ya malaria. In terms of availability of nets, 54% of the population have an insecticide-treated net. However, availability of the nets and usage is a different thing. Behavior change
in terms of social behavior change. Look at where we were in 2020, Kenya Malaria Indicator Survey. 40% of households had ITNs, and 35% were using the ITNs. And in 2022, that figure had gone up to 50%, but there's a gap there of 7%. Those who have nets and are not using them properly to ensure protection against malaria. So we need to be able to advocate, work with communities to ensure that we deploy the nets properly to ensure protection, especially of children under 5 and pregnant mothers. Nearly 54% of the households, more than 25 million Kenyans at least have one net. And that is good because then we can be able to ensure protection of under 5 children and the pregnant women. Nkatho cha mwanya kiri ugwe wa gwatakanya gakuna kwithira gwatanrite na bau twekire nteto chetu cheru Ithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwendera utuku bubwega beta MAUREEN kinya monanetwa mathithio MAUREEN kome.